Assalamu alaykum Uyg'uriston ekranının barliq ko'rurmanlari. Men Riyosetchi Dilnur Öztürk. Uyg'uriston gurbimizning tarmoq projekti sifatida yo'l qo'yilgan Uyg'uriston ekrani bolalarni muhim nuqta qilgan holda dunyoning har qaysi yerdagi yoshlar, cho'nglar va ota-onalar orasida ko'rik rol o'ynashni maqsad qilgan programma bo'lib, tabiiy fan, uchur texnikasi, injenerlik sohalarida o'qiyotgan, ishlayotgan kishilarni, munavvar o'smirlarni va ota-onalarni ziyorat qilib, ularning tajribalarini bolalar va ota-onalar bilan o'rtoqlashish fursati yaratib berdi. O'smirlarni bir-biriga bog'lash rolini o'ynaydi. Hazır bu programımızın 8. sanını ko'ryapsizlar. 18 yoshli Rayhon Nisoning dunyodagi eng qadimiy va oldingi qatordagi universitetlardan Cambridge universitetiga qabul qilinishi tragediyaga chelishib yashayotgan bizlarga bak ushtumtut xush xabar bo'ldi. Bir azobning orqasidan bir umidning borligini yana bir qaytam cho'nqur his qildik. Xabarlarda deyilgandek Rayhon Niso Cambridge universitetining eshigini ochdi. O'ziga o'xshash minglagan faxrli kishilarimizning yetishib chiqishi uchun relsga ul soldi. Bu xush xabar bizga ushtumtut bilingani bilan amaliyotda buning orqasida haddiy hisobsiz tirishchanlik va onasi Qurbon Saharning ismiga o'xshash o'zini atash va qurbon qilishlarning borligini cho'ngroq orzular uchun tirishib boqqan har qanday kishi his qila oladi. Bu qitim Uyg'uriston ekranimizning 8. sonida Cambridge universiteti qabul qilinib, bizni iftixorlantirgan Rayhon Niso singlim bilan tanishib yo'lim Cambridge universitetiga degan temada vaqtni qandoq boshqarish, qandoq plan tuzish, maktablarga qandoq iltimos qilish, qandoq tayyorlik qilish va o'rganish usullari. Shunaqla bu muvaffaqiyat yo'lida kam bo'lsa bo'lmaydigan oila tarbiyasi haqida paranglashimiz. Ishlamizki bu suhbat umidga va ishonchga sarqib turgan ko'rurmanlarimizga energiya bo'lg'isi. Assalomu alaykum Qurbon Nisoda, Rayhon Niso singlim ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytaman. Aleyküm assalam. Allah Sizga rahmat. Rahmat. Undan sonra hörmətli görürmənlər, proqramımızın başlaşdan burun yana bir qitim əskərtib ötək. Mana naq meydan söhbət elib beriyatdımız. Proqramımızga hər qanday sual şəkildə inkas qaldırıb qoysanlar inşallah proqramımızın axırda singlimizin suallarını soraşqa fürsət tapımız. Ondan sonra başlap ketsək. Yaqında sizning Cambridge universiteti qabul qilinganligingizni anglab bakli xush bo'ldik. Nurg'un kishilarning siz to'g'riliq texmi ko'p gaplarni anglag'usi, sizga o'xshash oliy maktablarni nishonlayotgan ini-singillarning sizning tajribangizni anglab boqqusi bor. Shunga siz bilan bu suhbatni ilib beryapmiz. O'zingiz to'g'riliq so'zlab beramsiz. Nerda tug'ilib cho'ng bo'ldingiz, qanday maktablarda o'qidingiz, maktab va dars sirtida nima qilishni yaxshi ko'rasiz? Oldu bilan va alaykum assalom, sizga rahmat. Oldu bilan menga bergan yuqori bahayizlar uchun buni o'z millatimdan, ya'ni sizlardan anglash menga bak ilhom bo'ldi. Endi men Londonda tug'ilib cho'ng bo'ldim. Ailemizda 6 kishi bor. Ular apam, dadam, men va 3 inimlerim. Men davlat egilidagi maktabga o'qidim. Buni İngilizce state school deymiz. Normalda maktablar shaxsiy yoki davlat egilidagi maktablarga ikkiga ayrıldı. Bütün gün İngilizce ishlatganim uchun İngilizcem Uyg'urchamdan yaxshiroq. Şuna dadam matematik ustadı. Şuna küçükümden beri men matematikni öğrenip çoğun bo'lgan ve matematik hazırkiçe bek yaxşı ko'raman. Men küçükümden bek aktifdim. Yani tenterbiye ne bek yaxşı ko'rdim ama 10. sınıfga chiqqandan keyin darslerim bek jiq bo'lib ketib, onu tashlab o'tdim. Shunga ama hozir İngilizce xo'shat va rasm chizishni o'qiyapman. Ama inshaalloh universitetiga chiqqandan keyin tantarbiyani yana qilaman. Rahmat. Şu oliy maktab tayyorlik qilish jarayonida qanday o'rganish qildingiz? Bu jarayonda Rayhon Nisoning bir kuni qanday o'tdi? Masalan, darslarni qanday o'rgandingiz?
Ali məktəbə təyarlıq 2 yıl buldu. Bu jarayonda aldı bilan biz nima kasbni oxuyduğumuzni tanlaymiz. Mən sallaydı gençlərə. Mən kiçikimdən matematikni yaxşı gördüm və amma mən təyarlıq çıxqandan keyin qararını özgərtdim və bioloji oxuşunu tanladım və bu muşu kəsb boyunca hər il kurslarını öyrəndim. Hər günü mən saat 7:20-də qopub namazlarımı oxuyub, çay içib, məktəbə Tor üzüb getib qaldımı? Tor üzüb getib qalğa oxşaydı. Çay içib degan yerə gəlgəndik. çay içib məktəbə saat 8:20-ga birib saat 9'da ders anlaydık. 6 saat ders anlayıp yana 2 saat qılıb məktəbdə mən özüm ders anlaydım. Ondan keyin öy kitib, yana namazlarımı oxuyub, çay içib, yana kütüpxanağa adaşlarım bilan bardım. Yani 2 saat ders oxuyduq. Ondan keyin öygə yenib, aram elib uxlaydım. Hər həftədə 1 saat məktəb mənə şəxsi dərs orunlaşdırdı və mən özümü şəxsi tərbiyələş mərkəzində 4 yaşdan 16 yaş bolğan balalara İngiliscə və matematik bildim. Hər həftədə 2 gün. Normalda günlərim bək aldırış oldu. Demək özünüzün oxucu bir tərəfdən oxutquçuluqla bərabər qıpsız da şunaqmı? Yəni işlədim. Maşallah, indiyə yaxşı. Demək, ügünüş qılışdı ki, sizə yenə bir məxfi sırınız, başqaları ügütdü şunaqmı? Yani mən biraz tecrübe, yani başqa nəsimi ügünüş, yani bir tecrübe yaşatmak mı ügünüş mü kıyılmatı. Şuna ben özüm oxucu buldum. Hem oxucu buldum. Maşallah, gözləymişsin. Əmdə Qurban Nisa'da normalda ballar imtihana tayarlıq qılğanda yoki imtihan bərgəndə ata-analar ballardan bəkərək ciddiləşib hayacanlanıb gedir. Hətta bu səbəblik ballarının keyfiyyətinin bəzi əks təsirlərini peyda qılıb qoydu. Əmdə Reyhan Nisa imtihan bərgəsi olan arlıqda siz qandaq buldunuz? Sizcə bu cərəyanda ata-ana boğucu qandaq pozisiya tutuş gerek. Ballarına qandaq verəcək? Sizden avazınız üzülüb aldı. Mən sualımı qayta edəyim həmsədə. Yox, hazır yaxşı gəldi avazınız. Hazır yaxşı cavablamda. Sualımı qayta edək. Bəlkə görürmənlərimizin üzüb qalğan bolsa, anlamay qalğan buluşu mümkün. Avazım yaxşı kəvatqanmıdır hədə? Şunda yaxşı kilotudur. Buldu. Əmdi normalda balalar imtahanı tayarlıq qılğanda yoki imtahan bərgəndə ata-analar ballardan bəkərək ciddiləşib hayacanlanıb gedir. Hətta bu səbəblik ballarının keyfiyyətinin bəzi əks təsirlərini verib qoydu. Əmdi Reyhan Nisa imtahan bərgəçi bolğan şu arlıqda siz qandaq hissiyatda buldunuz? Sizcə bu cərəyanda ata-ana boğucu qandaq pozisiya tutuş gerek, ballarını qandaq qollaşı və ilhamlandırış gerek? Nerede doğru dediniz, bu benim başımdan öttü ve ciddileştirişle öttü. Aldı bilen sözümü başlaştım burun sizlerle şunda Reyhan Nisa'nı ilhamlandırıp ve bizge şunda ilhamlandırıp şunda bir programın işlep kıyığınınla ve bizim Reyhan Nisa'nı ziyaret kıyığınınız için bek hoş buldum ve bununla çokum işini ki Reyhan Nisa için çok ilham oldu. Ve Reyhan Nisa'nın için yani yeni bir ve Uygurlar için texmo tırışıp hizmet kılma diyen bir ideye geldi. Ben bunu
net saat burun degandi. Va uningdan boshqa buni diyemay turamayman. Mush fursatda devamlasam, yani bir fırsat yok akçan. Sizlarning bu xalis xizmat qilish ro'yinlardan bek ta'sirlandim. Sadece bizni nima bu Reyhan Nisani ziyorat qilganinglar uchun emas. Men uningdan burun sizlarningki bu STEM programmasini ko'rgan va darslarga qatnashgandim. Qatnashtirgan kichik bolalarimni va o chog'da shunday ta'sirlangandim. Haqiqatan bu ta'riflashga til ojizlik qildi. Menimcha xalq uchun xizmat qilishninki eng oliy, ammo bilinmagan ta'rifi deb o'ylayman. Va shuning uchun sizlarga ya'ni ko'p rahmat aytaman va shunday hurmat qilaman. Va bu sizlarga bu gaplarni devamlasam degan ko'nglim yerim bo'ldi. Inshaalloh sizlardek yoshlar shunday fidokoriyada yoshlarimiz bo'lgancha bizning Uyg'ur millatining kelgusi texmi parlaq bo'ladi deb o'ylayman va kelgusida Reyhan Nisoning bu sizlardek shu ro'yinlardan o'rganib shunday Uyg'urlar uchun xizmat qilish ideyasining taxim kuchayishini umid qilaman. Degan so'zingiz kelsa haqiqatan bek to'g'ri dedingiz. Chunki hamma ota-onalar hamda Reyhan Niso imtihon bergan vaqtda Reyhan Nisodan bekrak men jiddiylashdim. Va Reyhan Niso qabulab degan vaqtlar bo'ldi. Voy sen menga jiq bu stress bading, men jiddiylashdim, men qilyapsam dedi. Deb ko'nglim bo'lgan vaqtlar bo'ldi. Lekin men hamda Reyhan Nisoni asosan tushuntirishga ya'ni ilhomlantirishim dedimki, davomli boshdan deb kelyotdim. Chunki imtihonlar tez bo'ldi. Siz bir kunda az qolganda o'rganish emas, har kun izchil o'rganib turing. Bu az qolgan vaqtda jiq o'rganishga bo'lmaydi deb nim qildim. Men az qolgan vaqtda men bek jiddiylashtirdim gapning qisqasi. Chunki 1-2 kunda yoki 1 oy, 1 haftada o o'rgangan narsalar imtihonga chirinmaydi. Shunga men boshdan izchillikni saqlab keldim va izchil o'rganishini az, ammo jiddiylashmaslik kerakligini deb turdim. Shundaqdimi ba'zanda jiddiylashmay bo'lmadi. Azroq stress bergan taraflarim bo'ldi. Endi hamma ota-ona o'zining bolalarga taxmo yaxshi bo'lishini nim bo'lish uchun ba'zan stress berib qolgan ishlarim bo'lib qoladi. Ammo men usul jihatda balki de boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Men imtihonga az qolgan vaqtda unda jiddiylashtirmadim. Va har zaman dedim, bolam shu fursatda, shu vaqtda jafo tasang undan keyin o'tib ketadi. Shunga imtihonni har zaman unutma deb imkon borni qilib turdim. Va undan boshqa tamoq vaqtlarimizda, gap qilgan vaqtlarda bular erkin paranglashib o'tirdim fikrlar bilan. Shuni ular nim da'vat qilgan, meni haqida, andamda meni haqimda gap qilib qo'ydi. Bularni paranglari quloq soldim, diqqat qilib. Quloq solish jarayonida andisonda Asian mom deb, ya'ni Asiyalik ona deb qo'yib, ba'zan fikrlarni beradi bular. Va uni kulib turib angladim. Va shuningdek buning mendan nima kutadiganligini o'rgangan bo'ldim. Bevosita so'ramay. Va shunga o'zimni oshirib o'tgan taraflarimga diqqat qilib keldim. Va qilinmagan yerlarni chiroyliqcha anglatdim. Ya'ni imkon bor jiddiylashtirmaslikka kirishdim. Rahmet. Hem de yeni Reyhan Niso'dan sual sorayım. Cambridge, Oxford'daki mekteplerge iltimas qilish uchun qanday shartlarni hazırlash kerak? Masalan, qanday imtihonlarga kirish, qanday natijalarni elish, dars natijalaridan sirt yana qanday talab qiladigan narsalar borki? Shu to'r ancha yaxshi bo'lmayotdi deyman. Sonimiz yana ketib qoldi. Bir 30 sekundgacha qayta ulanishi mumkin. To'g'ri ancha yaxshi bo'lmayotdi. To'g'ri tushunishinglarni umid qilma, hurmatli ko'rurmanda. Aralashchiroq bo'lganlik uchun biroz masalalar paydo bo'lib turdi-ki. Yana kelmadi to'g'ri. Apla.
Reyhan Nisa. Reyhan Nisa. Qeytip qıylığılıqkən hazırmı? Məş tordan məsələ çıxıb qeytibdi də. Şunda hörmətli görürmənlər, Reyhan Nisa sanımız bilən söhbətdir. Elib beriyatdığımız söhbətimizin temisi Yolum Cambridge Universitetə. Bu biz yaxında anlığan ən çox xoş xəbərlərdən birisi oldu. Sınımızın soraydığan suallar bolsa inkas şəkildə qaldırıb qoysanlar, inşallah söhbətimizin davamında sınımızın suallara cavab alırız. Bəksət boldu görürmənlər. Bəzidə məşundaq qazalar olub durdu ikən. Hadisələr hər xil. Doğru səbəblik sanalımız qeytib qapıb çıxmaya birazdan keyin ən qısqa vaxt içində oňuşulub, yəni söhbətimizə dahil boldu. Hello. Gəldik. Keçiyorum. Benim internetim biraz eski. Maşa akşam Estağfurullah, heç yox. Daha sualımız kiləyilmə. Sualımı anlayaldınlarmı, ya ki qayıt təkrarlayımı? Kayıt tekrarlasanız Bu. Cambridge, Oxforddəki məktəblərə iltimas qilish üçün qandaq şərtlərni hazırlaşımız gerek? Məsələn, qandaq imtahanlara giriş, qandaq nəticələrini iliş, dərs nəticələrini yəni qandaq tələb qılınğan nərsələr barkən? Ya ki Cambridge'ge işgilisiga bir vaqtla iltimas qılamaymiz. Çünkü birla Cambridge ya ki Oxford iltimas qılalaymiz. Ama yaxşı üniversiteler cıq Angliyada, yani London'da. Biz üçün tələb yuqarı, ama çetellik oxuculara tələbini bilməyimə, onlara iqtisadi şərti yuqarı olsa gerek. Çətəllik oxucular dərkən demək sizlər Angliya vətəndaşı şunaqmı? Hə. Hə. Mənim bilimcə Oxford və Cambridge üçün şəxsi məktəblərinin qəbul buluş ehtimali yuqarı deyə anlayım. Çünki onlar məxsus Oxford üçün təyarlaydı. Ama tələb həm oxuculara oxşar. Ondan başqa biz dərsdə yaxşı bopla qalmay, imtihanda ən yuqarı toluq numar iliş şərt. Cambridge'dən şərti 2A ista 1A. Oxford'dan 1A ista 2A. Ondan başqa yana personal statement, teacher reference, yani okutkucunun bahası, interview ve admissions test, yani koşup bir imtihan mı ba. Bu şartla ba hem Oxford hem Cambridge'ge. Qaysının dərəcəsi yuqarı? Məsələn, tən orun turamdır ya ki? Ya, işgilisi oxşar. Oxford yani bu İngilizce ya ki şu sosyoloji ya Cambridge pen üçün yaxşıraq, ama Oxford başqa kəsblərdə yaxşıraq. Ama işgilisi oxşar. ama Oxford level'ı fənlər üçün, Cambridge bolsa təbii fənlər üçün bək gərək yaxşı demək şunaqmı? Hə. aldığım level yani. Yaxşı. Angliya maarif haqida qısqacha to'xtalib berəmsiz? Buldu. Aldılan Yesli məktəb var. Onundan keyin başlanğıç məktəb. Onundan keyin otur məktəb. Otur məktəblərdən yani şəxsi və
dövlət ilgilidiki müba, hem dövlətin kedimo yanaşıksı müba. Yani selective ve non-selective. Yani o bildiğin gap. O selective mektapla imtihan oturup imtihan oturup onunla çirdiğen mektapla yani birisi normal mektap. Ben normal mektapka badım. Onun için Ali mektap tayarlık ba o şekil. Ula mu şahsiyaki devlet ilgilideki mu buldu. Onun için üniversite. Ula oxşaş. Yani devlet ve şahsi emas. Ulan hemsi oxşaş. Anladım demek. Tamam. Undaq biz yesli qancha yil buldu? 1 yılmı ya 2 yıl mı? Yesli 1 yıl buldu. 1 yıl buldu. Başlangıç mektepçu. Başlangıç mektep o 6 yıl buldu. Otur mektep o 6 yıl buldu. Ali mektep tayarlık 2 yıl buldu. Onun için üniversite kaç yıllıksam buldu. Ama normal degree ile 3 yıl buldu. 3 yak 4 yıl. 3 yak 4, düşündüm. Undaq bolsa, şu toluq otur mektep tükkendiğin kin, yani 2 yıl ali mektepke hazırlık kılış gerek, şuna var. Ha. Otur mektep tükkendiğin kin imtihan birimiz GCSE'de. O kaysı ali mektep tayarlık mektepke tayarlık ne kirişimizni belgeleydi. Ali mektep tayarlık mekteplerinin en ahirki imtihanı A-levels deyimiz. O ali mekteplerine kabul kıldığın şartlar. Şartlar bulduk, tamam, düşündüm. Hörmətli görürmənlər, görüb durvatsızlar, Reyhan salınız bilən Nəxməydən söhbət edib beriyatımız. Sualına bu qalsa, imtasiyyədə qalırıb qoysanlar, söhbətimizdən axırda suallarımıza cavab alımız inşallah. Görüb durvatsızlar, Reyhan salınma nazır 18 yaş kırgamsa 18 yıldan beri, yani başqa bir yat əldə çoğun bu. Uyğurcasını bu şekilde sözləvatıdı. Mən həqiqətən onun üçün bugünkü proqramımız üçün nəhayət tırışıb Uyğurca sözləvatıdı. Allah razı olsun. Uyğurcası məncə xeyli yaxşı, Ravrus. İnşallah texim yaxşı olub getdi. Lakin həqiqətən zor tırışçılıq göstərdiniz bugünkü söhbətimiz üçün. Yəni bir qətim rəhmət etmə. Ya sizga rahmat. Endi muşu ziyaretini orunlaştırış üçün sizlər bilan əlaqə qılğanda mening diqqətimni tapqan bir nöqtə boldu. O bolsunmu uçur yazışqan vaxtlarımızda görüş və cavab yazış vaxtı xeyli keyin boldu. Bunundan telefonun işkilalarının az işlədildiğini his qıldım mən. His qilishim to'g'rimi deymi? Ha, to'g'ri. Albatta şu telefon bizge tesir var ama Son. Ya telefon Reyhansa əmdi muşu dünyadanlıq universitet qədəm edişinizdə muşu telefon işletiş adətіңizdən mı təsir var deb oylamısınız? Məsələn, bayan mı deb getdiniz, telefondan turmuşunuzға təsir var deb. Muş səbəblik telefonunu az işletiyotqan buluşunlar mümkün. Ondan sonra hazırqıda uçur dəvrdə yaşlarımızda telefonu önümlük işletiş haqqında qandaq təklif fikirləriniz var? Məsələn, bayan qıdak. Bayam demek ki elbette tesir var. Hem elbette 21. əsrdə telefon ve teknolojiye bek mühim bizge. Çünkü bazı dersler internette buldu. Hem uçurlar mı internette buldu. Ama aynı zamanda yani oxşaş zamanda bir distraction yani distraction bulalaydı. Yani tosalgı bulalaydı. Şuna özünüzü çim tutuluş gerek. Ben zaten telefonumda başkalar bilen alakalaşış ve dem ilişki işletmen. Ama mümkün olsa dem ilişki
telefonu işletmey başqa narsa qilishni yaxshi. Şuna mən resim boyashni başladım, hem hoşetni başladım. Hem özüm o yıllardır benim telefonum vardı. Şuna telefondan zirktim özüm. Şuna işletmeyime. Məsələn, dərsdə, məsələn, ügünüş qılğan vaxtınızda öz olsun dəb ötüb getdiniz, dərsdən kin məktəbdə 2 saat ügünüş qılma, öyə qayıtıb gəlgən kin, yəni dostlarınız bilan birlə kütüpxanada yenə ügünüş qılgənsiniz 2-3 saat. Bu vaxtda telefon işlətəmsiz. Çünki mənim diqqətimi tatqan yeni bir нәрsə, biz məsələn proqram üçün əlaqə qıladıma. Məsələn, ətdigən xətt yazıb ya uçur qaldırsam, mənə kəşdə cavab verdi. Həqiqətən aldıraşdıqlarını his qıldım. Bulubmu, məsələn, pat-pat işləm qımsaq, mən pat-pat qırıb WhatsApp uçurlar qarayım. Lakin sizlərdə bu adətlə ait azlığını his qılğaçqa bək diqqətimi tatdı bu əhval. Məsələn, ügünüş qılğanda işlədəmsiz telefonu. Məsələn, nurğunlarımız ügünüş qılğanda qandaq qılmamız deyirsiniz. Bir tərəfdən tamam ügünüş qılmamız, yoki bir nəsə işləb qoyumuz bir 2 sualını. Keynindən telefon qarayımız, 5-10 minut ötüdü. Yəni onu işləyimiz. Bu qandaq buldu degəndə ügünüş qılğan vaxtımızda telefon işletiş vaxtımız birlikəb getgənlik üçün vaxt uzuraydı və ünüm tövənləydi. Sizdə aşınaq işbamı yoki? Mən özüm boğanda telefonu jiqraq işletimen. Ama apam boğaçqa telefonumda kontrol qilib elətdi. Hem adaşlarım bilan bolsam, ular məni ilhamlandırıb, telefonu işlətməklə bügən deb birlə dərs qılmış. Şuna adaşlarım bilan bolsam telefonumda işlətməyimə. Öydə apam kontrol qıldı. Şuna mən jiq işlətməydim. Hem o adetlerimi bügenkçe adetke aynı ketdi. Düşəndim. Başdakısı bək səmimi ilə cavab oldu. Qurbanlı sadə his qılğanımda siz bilan əlaqələşiş, hətta Reyhan bilan əlaqə qılğandım, biraz tərs toxtu deyim ağa. Demək sizin amma vaxt və telefon qoyğan çəkilməməz var degan gap. Əmdi pərzənd tərbiyəsində ən mühim bolğan nəsə ata-ananın iş hərəkəti. Çünki ata-ana boğatı bir nəsə deməyən təqdirdə ballar onların körgünü doğrab çoğun buldu. Əmdi vaxt başquruş, vaxt ideyasını ballarga öyrətiş haqqında özünüzün təcrübələrini görülməniz bilan ortaqlaşıb bergan bolsanız, məsələn bayanmı dəb getdi, siz adətləndiribsiz. Apam kontrol qıldı mənim telefonlarımı dedi, müşahidə sözləb bergan bolsanız. Bu mən hazır həqiqətən bayam Reyhan Nisa degəndək bu teknoloji bulması bulmaydı, telefon bulması bulmaydı. Ama ben bu telefon teknolojinin bek terakki kılıp yani hesapta bek dedin açtı dep oylayman. Ve ben buna karşı keskin bu telefonundan bek cık ışıltılıp geçişine karşı. O yüzden mesela Reyhan Nisa küçük vaxtıda şu başlangıç vaxtlarda bizim orada internet yoktu. Hem bu Angliyada internet kengirchilik hem azamında qismatna emas. Jimi ailelerde bak tam bizim orada internet yoktu. O çağda Reyhan Nisa'nın dadısı qarşıydı internet işletişke. Ama mena şunda işletkim kepkisdi. Keyin bulmay internet içigendan keyin Reyhan Nisa'la xel oturmakta çıkan kadar internetini bilmeydi. Ve o yüzden devamlı kitap okuydu. Başlangıçtan tartib yaxshi o'qidi Reyhan Nisa'la. Va o'qisimi yaxshi o'qidi. Va undan keyin internet uyga kirgandan keyin bolalar asta-asta internetga ko'ndi. Keyin kichik bolam kichik 1 yoshga kirmay turib internetga usti bo'lib ketdi. Gamingni o'ynashga. Va undan keyin ko'pincha menga yaxshi keldi. Chunki balla internet oynab, game oynab ketgan vaqtda men rahat hissettim. Ama ko'nglimdan biri xotirjam emasdi. Chunki vaqti bekor ketyapti. Undan keyin men vaqtim bu turkcha kinolar, har xil narsalarga asta-asta ko'nishga boshladim. Shundan keyin to'xtab bu bo'lmadi deb telefonni kontrol qildim va internetni kontrol qilsam uyda bo'lganlik uchun kontrol qilish unda oson to'xtamadi. Şuna bilan internetni butunlay kesib etdim.
ekirmedim ve internetni bu qatim Reyhan sana intamisi bağlıqlık üçün ma lockdown bulup ketdi dep yani ma öyle solunup ketdik-ku. O yüzden intamlı online'da boğallık üçün Reyhan misaga internet etmedim. Reyhan sana telefonuga. Çünkü öyge ekirmedim, öyge ekirsem avula ögünüp gitetdi. Yani menin kontrol kılmıqım asan toxtamaydı. Men çoğun velosipedim bilen özümni o kadar terste kontrol kılalığa ya da ballarnıdan ağırmış hakkım kalmaydı. O yüzden kontrol kılış üçün internetimi içimedim ve balla boş vakti boğa vaxtıda ögünüş kıldı ve onundan başka bu öyde internet bolmagan kim ballarning her günü nemege berishga to'g'ri keldi. Kütüpxonaga berip ögünüş kıldı. Albatta qijnaldık. Soğaqda bulatma qishda, yağmurda talağa çıkış şunda ağır geldi. Xapuladı bula, jığladı. Lekin o yerga berish jarayonida libraryga berish chiqqan ekan ham jonlandi, ham u yerga berish jarayonida azroq u yerdan o'ynab oldi telefonlarni. Lekin ko'p vaqtini o'rganishga berdi. Undan keyin shu jarayonda nurg'un adashlarini tashkillab yaxshi o'rganish qildi. Bu Reyhan Misaf uchun emas, aqsdagi fikrlar uchunmi yaxshi bir fursat bo'ldi. Men bundan o'zimni xo'shal va bundaki men shunda davom etkizaman. Shuna telefonlarni men kontrol qilganligim uchun andan o'zimmi ishlatmayman bir. Hozir internet Reyhan Misafning telefoni bilan bo'lganlik uchun menda yo'q masalan. Shunga siz bilan aloqalashganda men qachon Reyhan Misafnikini ichib telefonimga uvulasam andan nim qildi screen o'chib ketsa internet o'chib ketar ekanda. Shunga har zaman internet problemsi menda buni boshqalarga tushuntirishdan biroz qiynalaman. Shunga sizga tushuntirib xat yozgandim va bizdagi problem bu. Ammo biz buni men yanala bu tarafni foydali deb o'ylayman va bundaki mujtamaat. Endi nurg'un ballarni, o'smirlarni, yoshlarni ko'ryapmiz. Telefon bularga hozir nim bo'lib ketdi, ayrilmaydigan bir narsa bo'lib ketdi. Hatta qo'li qandaq bo'lsa telefon qo'ldan qat'iy tushmaydi. Shunga ba'zi nurg'un masalalar kelib chiqyapti. Menimcha shu Reyhan singlimizning shundoq bir bilim yurtiga o'taylikdagi asosiy sababimi balki shu telefondan uzoq turganligidan deb qaradim. Men shaxsan o'sha deb qaradim. Shu deganlaringizdami masalan? Maşallah, haqiqatan ko'z tegmasin. Chunki hozirgidek bir vaqtda telefondan va tordan uzoq turish haqiqatan hamma inson uchun biroz tez bo'lgan narsa. Lekin hurmatli tomoshabinlar haqiqatan hammamiz bir o'yinib beqishga tegishli bir masala. Telefon hayotimizning butun yeri bo'lib ketsa bo'lmaydi. Cho'qim muvofiq shaklda kontrol qilishni o'rganaylik. Agar haqiqatan qilolmasak darajada bir seviyeге kelgan bo'lsak, menimcha voz kechishni o'rgansak bo'ladi deb qarayman. Undan keyin savolimning davomiga o'tay. Reyhan esa yana to'g'ri ketib qoldi. 32 minutdan keyin keldi inshaalloh. Demek Qurbanisi Adem balalary üçün, balalarning öyrünüşi və o oyunğa oxşaş bəzi narsalarga odatlanib qilishni saqlanish üçün o'zidan boshlabdi o ishni. Endi men so'zlashgan vaqtimda internet mening gapim kelayotganmidi? Chunki men o'zimni ko'ramaganligim uchun. Hörmətli görürmənlər, bəlkə mandaq oylab qalışanlar mümkün. Torunu çəklərimiz deb bək qattiq çəkləyib qaldımı deb oylab qalğan boluşanlar mümkün. Məncə undaq emas deb qarayman. Çünki bular kitap
yoki bo'lmasa ügünüş materialları degan narsani yana o'xshash kompyuterdan izlab, shu telefonidagi to'rga ulab yoki bular kutubxonaga berib ügünüş qilish jarayonida butunlay uchurlardan yoki bo'lmasa xabarlardan yoki bo'lmasa o'zi kerakli bo'lgan kitob, ügünüş materiallarini butunlay telefonda emas, balki kompyuterga asos qilib bu shaklda davomlashtiribdi. Telefonni faqat boshqalar bilan assalomu alaykum deb aloqa qilish uchun ishlatibdi. Ya'ni telefondagi ba'zi narsalardan jiroq turibdi. Chunki bilimiz telefonda har xil narsalar bor. Uni to'g'ri ishlatmaganda bolalarimizga nurg'un aks ta'sirlar berdi. Şoňa mençe normal kontrol kılınsa, şu bizning programmamizni ko'rayotgan ekran aldagi barliq yoshlar va ota-onalarga samimiy tavsiya berme. Bolupmu hazır çoň bolatgan bäzi ballalarimizning saglam ösüp ýetiliş üçin telefonni mençe omdan kontrol kılış gerek. Toy sebäpden men säl jyhrak gep goýup kaldym, körürmenler äýipki buýurmaňlar. Reyhan Nisa bilen Qurban Nisa adam qaytyp gels bolatdy ekranga. Biz ýene azrak saklap bakaýdy. Hörmetli ekran aldy körülmenler, suallaryňlar bolsa inkas şekilde kaldyryp goýuşyňlaryny ümit kılman. Onundan başga Uýgurstem grupsynyňki matematika we fizika derslerimi Mahmudjan doktor malum terpiden ötülüp gelýärdi. Haýranlar bar. Bunundan keyin dowamlaşýdy derslerimiz. Grupymyzdakiler Reyhan Nisa sanlymyz bilen alaka kılışyk tyrşýardy. Kıska wagt içinde ekranymyz gaýtyp geldi. Hörmetli körürmenler, mana programmamyzdan bugün 8-nji sanyny görýärsizler. 8-nji sanygaça bizni ýaktyryp kögen, bizning ulanışymyzy her xil torbetlerde hem bäherlep goýgan, bizni ilhamlandyryp kelgen barlyk körürmenlerimizge köpden köp rahmet diýdimiz. Sanlymyzdan uçur geldi, hazır ekranga gaýtyp geldi birdemgiçe. Sanlymyz kirgiçe men birdem Uýgurstemniň elanyny kılay. Ýene bir gaýtym eskertip ötjäý tamaşaçylar. Uýgurstem grupymyzyň tarmak projekt süpdür ýol goýulgan Uýgurstem ekrany ballalaryny muhim nokta kılgan halda dünýäniň her gaýsy ýerdäki ýaşlar, çoňlar we ata-analar arasynda köwrüklik rol oýnaşyny maksat kıldygan programma bolup, tabii fan, uçur tehnikasi, inženerlik sahalarynda okuwatgan, işläwatgan kişilerni, munawwar ösmürlerni we ata-analaryny ziyaret kılıp, olaryň tejribelerini balalar we ata-analar bilen ortaklaşyp fursat ýaratyp berýär. Rolunu oynaydı.
buningki xizmatlarimizni texim yaxshi qilishga tirishimiz. Qaytib keldinglar. Unda xo'sh savolimni davomlashtiraymi? Mening ovozim kelayotganmidi, Rayhonisa? Lekin sizlarning kamida anglayolmay qoldim. Og'zinglar harakat qilayotgandek, lekin kamidi. Ovoz kamidi. Hörmətli görürmənlər, Uyğur Rüstəm qrupumuzdakı matematika, fizika dərsləri davam qılatıdı. 100-dən oşuq oxuğucu dərsimizni anlatıdı. Hörmətli Məhmudcan müəllim dərsini şundaq balalara ötüb beratıdı. Muşu Uyğur Rüstəm qrupumuzğa tavsiyə qılğan təklif fikirlər olub qalsa, bizə yəni inkas şəkildə yazğan bolsanlar. Buningdagi xizmatlarimizni texim yaxshi va mukammal qilishga tirishimiz. Hamda ovoz keldi. Ovoz keldi. Voy kechiringlar. Nima egiz binochi qo'g'ach har kun zaten kechdim shundoq signallar yaxshi tortmay qoldi. Shoma yaga keldi hozir. Hammalardan kechirim so'raymiz. Estağfurullah. Undaq biz proqramımızı başlab keçsək, Rayhannisadan sorayman bu sualımni. Sizning qabul qilinishingizda iltimos uchun topshirgan materiallaringiz ichida qaysi sabablarni eng kuchli bo'ldi deb qaraysiz? Sizga Bizga hozir xabar keldi, urinish ancha yaxshi bo'lmay qolgan o'xshaydi. Endi bu so'ray sualimni. Sizning qabul qilinishingizda iltimos uchun topshirgan materialingiz ichida qaysi sabablarni eng kuchli bo'ldi taraf qaraysiz? Masalan, bayam dedingiz, Cambridge yoki Oxforddek maktablarga kirish uchun natija ketidika, yuqori natija, hatto to'liq nomer edish kerakka dedingiz. Undan boshqa muallimlarning tanishtirish kerakka, referansi. Undan boshqa yana muloqot, ya'ni Uyghur tili, yuzturani imtihon qatorliq bir necha narsalarni sanab o'tib ketdingiz. Sizlarga qaysi sabablar eng kuchli bo'ldi mush maktabga qabul qilinishingizda? Hamsiga, hamsi kerak. Ya'ni sizning arka ko'rinishingiz, natijalarınız, personal statement, o'qituvchining bahosi, interview, admission test ularning hamsi kerak, chunki Cambridge ham Oxford hamsiga qarab o'xshash qarab tanlaydi. Demak, hammasi muhim rol o'ynaydi, shunaqmi? Hamsi o'xshash muhim rol o'ynaydi, ha. Tushundim. Endi anglashimcha Qurbonisa odamning sizning doktorlik kasbida o'qitqusi bor ekan-ku. Lekin siz biologiya kasbini tanlabsiz. Uydagilarmi fikringizni hurmatlabdi. Masalan, bayonmi deb o'tib ketdingiz, matematikani bak yaxshi ko'ratdim deb. Lekin matematika biroz oz ishlatadigan biologiya kasbini tanlabsiz. Bu kasbni tanlashingizda qaysi omillar sabab bo'ldi? Tuyuqsiz bu kasbga o'zgarishingizda masalan. Men burun qaysi kasb tanlasam, o yerda ishlayman deb o'ylaydim. Ve matematik tanlasam, bankada ishlayman deb o'ylaydim. Ve bankada ishligim yo'qdi. Shunga matematikni tanlamadim. Men biologiyani bek qiziqdim ve biologiyada matematik bo'lmasa bo'lmaydi. Ya'ni matematik biologiyaga bek muhim. Shunga biology shunga her ishga qiziqishni ko'zda tutib biology tanladim. Tushundim. Erkin Asiya radiosunun sizni ziyorat qilgan programmasini nima qilgan vaqtimda, xabarini olgan vaqtimda biologiya kasbini tanlashingizga yana bir sababim bor ekan. Masalan, mushu COVID-19 biz Xitoy virusi deymiz. Mushu virusga aloqadormi ba'zi gaplarni aytgansiz, meni bak qiziqtirgandi. Men mushu bakteriya, virus
hem genetics demo qiziqma. Men taxa bilmayman. Yani biyolojining hem yana yaxshi ko'rma. Ama men mush güç biyolojining haqidagi narsalarni bek yaxshi ko'rman yani. Belki de kelgusidami research qilaman o biology o genetics ve bakteriya, viruslar belki de research qilaman ama men taxa bilmayman. Yani taxa yıllar var karar verishimga. Endi texi qadam qo'ydingiz. Ha. İnşallah güzel nəticələrini kütümüz sizdən. Qurbannisadə bilişimcə qalğan fərzəndlərinizmi şunçilik yaxşı oqubdu. Reyhanisa oxuğan məktəbinin müdrislər bilan əlaqəli tipimiz qayıtıb gəvatırmı? Ya ama biz sizi şundaq yaxşı anlatdınız. Getiriyor balam. Reyhan. Sualımı sorayamsa. Reyhanisa oxuğan məktəbinin müdrislər bilan əlaqə qılıb sizlərin fərzənd tərbiyəsidəki məxfi responlar nimo bizni sözləb bilərsiniz hepsini tək tutdu. Bir Uyğur fərzəndinin yat bir əldə çoğ bulub bu uqlarını qazınıb yat bir millət tərəfindən hətta bunu bir məxfi resistəb qarab bunu bilişini xalığısı həqiqətən kişini iftixarlandırdı. Sizcə Reyhanisa'nın və başqa ballarınızdan bundaq yaxşı bahağa erişməsi səbəb nimə? Reyhanisa'nın bu güzel nəticəsini bundaq bir ali bilim yurtuna gəlişdəki əsas səbəb nimə? Əlbəttə, hər bir fərzəndin muvaffəqiyyəti onların ata-anasının töləgən bədəllərdən, üntünsüz onlarını qollayışdan ayırıb qarğılı olmaydı. Ondaqda sizlər bu balaların yetişdiriş cəryanında onlara qandaq imkanlarını yaratıb bədənlər? Bəlkə sual soradım. Əslində alayda məxfiyyətlik mi yox? Mən çoğ bir nəsə qımmadan deyman. Bu xat teacherning, yani məktəb müdirinin bu senin ballarınınki bal tərbiyələş məxfiyyətinə bir öyrənsək deyişi də meni 3 balam hazır Reyhanisa bilan qoşulub qalğan 2 inisi bir məktəbdə oxuydu. 3 ilisi bir məktəbdə. Otur məktəbdə. Şu bu yüzden 3 ilisi hem başlangıçta, çünkü bularning hem başlangıçtan tatib otur məktəbdəki hem neticeleri buludamda hazır kompüterləşib ketgandikan. Andan hem 3 ilisi məktəbdə yaxşı oxudu başlangıçtan tatib. Otur məktəbdimi. Onda bolğandikan va anda o'qituvchilar bek yaxshi ko'rdim. Ben en mühim asasını o'qituvchi deb qarayman. Çünkü eğer o'qituvchilarning yardımı ve o'qituvchilarning destekleşi bo'lmagan bo'lsa, Reyhanisa bugun bu kunga kelamaydi. Va maktab bakchiq kuchida Reyhanisaga ve barliq imkonlarni Reyhanisaga yaratdi. Baya degandek 1 yillik masalan, haftada 1 soat bakalıq o'qituvchini maktab qildi. Bu hammadamga qilmaydi ular maktabda. Andan bu ikinci insig'imi qildi, ama uchinchisiga tayyorlik qilyapti. Bularning nima uchun o'qituvchilar bilan bek yaxshi ko'rsa, boya deganimizdek har qanday ota-ona bolalarini desteklaydi. Har qanday ota-ona bolalarim yaxshi o'sgan deb hammasi umid qildi va qo'ldan kelganini qildi. Mening hamda cho'ng bir tirishchanlik ko'rsatib ketmadim. Mening bugunga qadar o'qituvchilardan bir qatimmo bolalardan bir shikoyat olmadim. Voy ma balla anda emasmandan bir kunmi dars tashlab baxmadi bular. Tasodifiy og'rib qolgan, bezukandab qolgan vaqtlarda bir 20 soat, 20 kun bo'lgan bo'lsa, ammo hayotida bular bir kunmi dars tashlab baxmadi. Og'rib qolgandan sir dars tashlab baxmadi. O'zimi darsini yaxshi ko'rdi. Ikkinchidan meni his qilishimcha nurg'un ota-onalar bolalarini alqamay sho'x bak jonliq u deb yaxshi ko'rdi, ta'riflaydi. Ammo mening bolalarimni yavaşlab ta'riflaganini ko'rdim. Men to'g'ri bular jimjit yavaş ko'rindi. Ammo agar o'rgatdi deyishga to'g'ri kelsa, mening his etishimcha bolalarim maktabda o'qituvchilarni bek hurmatlaydi. Va o'qituvchilarning degan yerdan chiqarganda, shunga har qatimliq ota-onalar yig'iniga borsam, ular shunda maqtaydi. Masalan, bu qatim
o xat teacherning onda deyişi ve o'qituvchining Rayhon Nisoni tabriklaganda degan bir so'zi bor-da, meni shunday ta'sirlantirdi. Voy Cambridge'ga o'tapsiz, siz shunday ta'laylikkansiz demak. Cambridge bek ta'laylikkan, seningdek o'quvchiga erishgan uchun deb ta'rifladi. Ben shunday ta'sirlanib ketdim va shu har qatimda undan o'qituvchilar bilan kurashgan o'lnim qilgan vaqtda bular har doim bularning manga deydigini bolalarga bek jiq besim tushirmanglar, jiq o'rganib ketmasin. Bek alqi va nima bek haddan ziyoda alqi adamni nima overpolite deydi. Uyg'urchada haddan ziyoda alqi polite. Ay nima deymiz axloqliq ya'ni. Halqi bek adamni bek axloqliq degan shu shikoyatlarni oldim. Bek o'rganib ketmasin deb. Amaliyot valla shunga esatdim. Qarsam bu uyda unda emas, uyda sho'x valla. O'zaro shunda nima jo'shqinjonlik. Ammo maktabda o'qituvchilarni bek hurmatlaydigan ham darsda ko'ngil qo'yib anglaydigan. Hammalar bu bolalar darsni anglaydi. Shuning uchun darsda yaxshi deb va o'qituvchilar bek yaxshi ko'rdi. Va shuning uchun o'qituvchilarni bek alqi bularni bek yaxshi destekledi va xat teacherlarmi shu maktab Rayhon Nisoni alohida shunday jiqnim qilmagan bo'lsa, Rayhon Nisa bugungi bu kun bo'lmaydi. Men 70% maktabning jiq nim berishi deb o'ylayman. Endi ularmo bizga bergan Qurboydan xush bo'ldik. Rayhon Nisoga rahmat. Bizni shunday bir degizishga fursat yaratdi. Endi ammo men shu agar biz o'rgatdik deyishga to'g'ri kelsa, biz bolalarga azaldan deydim, bolam biz hozir miyada chet elda mayli nada bo'lsak, o'qituvchilarni cho'qim hurmatlash va hammalarni hurmat bilan muomala qilinglar. Chunki hurmat bo'lmagan yerda illiqlik bo'lmaydi deydik. Va bolalar buni o'rgangan chig'va uyda bo'lmasimi herhalde maktabda o'qituvchilarni jiq hurmatligini va ularni deganini qildi. Ko'rdim. Va undan boshqa har xil kurslar, har xil yerlarga bordi. Buni Rayhon Nisa o'zlab bersin, halqi men ko'rgan odamlarni deydi. Shu chim bo'lmasin bolalar boshqalarga halqi hurmat bilan muomala qildi. Men bundan xursand. Ya'ni Rayhon Nisoni o'zidan deydigan bir nima uchun ayak bora oldin deganda, siz degantingiz halqi ta'sir qilgan bir narsa bormi degan narsa o'ziga. Ya'ni shu. Alayda bir maxfiyatlik yo'q. Albatta ba'zi kurslarga danliq scientistlarning lekcherlarga olib bordim. Chunki ularning ko'zi ichilmasi bo'lmaydi. Shunga u yerlarga bolalarni o'shanda bir yerlarga olib borishlar yolg'iz bolalarni olamiz. O'zimning ko'zi ichildi. Jiq narsalarni o'rgandim yani. Rahmat ede. Bayam nima deb o'tib ketdingiz? Masalan, maktab 70% nima qildi deb. Menchi bo'lganda bayamni dedingiz bo'lmasa o'zingiz, hamma odamga undaq shaxsiy dars o'g'irlashtirib bermaydi. Bir nimaga o'g'irlashtirib beribdi, sonimizga Rayhon Nisa sonimizga. Demak ki Rayhon Nisoning ishidagi shundaq bir javharni ular ko'rardiki, ular bu biz muqim tutib bundaq qilsaq buldika deb bu javharni ko'ralganlik uchun shunga bunday kuchli deb o'ylayman. Haqiqatan mashallah faxrlangidek bir ish. Degingiz to'g'ri. Masalan, Rayhon Nisa amasini yaxshi o'qigan boshqa bolalarda bu maktabdan meni aytayotgan bizning odamga o'xshamaydigan ham boshqanikimi. Bular bolalarni guruhga bo'ladi. Bo'lib yaxshi o'qigan bolalarni yaxshi bo'yicha yetaklab ketaverdi. Tövaraklarni tövanda qo'yib ketaverdi ekan. Shu bu bolalarni o'rganish qilish o'zini shunaqa qanchalik o'rgansa shunchalik yetaklab mangadi ekan. Shunga Rayhon Nisomi yaxshi o'rgandi, ammo maktabmi to'g'ri deganingizdek ganda shuni ko'rdi o'g'ay bo'ldik potentialni. Xat yozgan zaten bular talented able students debchu, gifted students deb. Alqi yani kalisi ishlaydi deb başlam
ağrıydı ekan. Ağrıp aşının bilen aşta degende şunu bularni ögense ögünalaydı dep qaragan bols kerak. Deginaz 100% to'g'ri. Maktabni aşında yeteklep mangdi. Haqiqatan bu davlatmi yaxshi ekan. Yani bularga rahmet demey turolmaymiz. Çünkü bular mush fursatni yaratmasa bular baranmaydı. To'g'ri. Hamda sizlar bu balalarni yetiştirish jarayonida ular qandaq imkoniyatlarni yaratib berdilar? Masalan, bayam dediniz, özünüzden tərbiyələş jarayonidagi bir alaylıqınız, özünüzni kontrol qilishdan başda internetni balalardan kontrol qilibsiz. Undan başqa yana alayda başqa yana qanday usullarni kullandınız? Reyhansa aslında özümü gap anglaytebak hem tirishchan hem alqi chidamliqdi. O yüzden chidamliqdi. Men ham da nima degan narsa, o'zimga diqqat qilgan narsam, maktabning eng kichik faoliyatlariga qatnashdim va bolalarning maktabiga eng yaqin turdim. Masalan, o'qituvchilar normalda diqqat qilmaydi deb qolamiz, ammo diqqat qilganini hissatdim. Shunga maktabning har qanday faoliyatlariga aktiv qatnashdim. O'qituvchilar bilan har zaman yaxshi munosabatni saqladim va shuning bilan o'qituvchilari maylan har xil informationlarni berdi. Men o'sha informationlarni, ya'ni bolalarni qanday qilib yaxshiroq yetaklay olaman deydigan nuqtada shu bir narsalar, masalan, kurslar, klublar, mushtaq lekturlar bo'lsa, hamda shu so'roq demay aşağılıga olib bordim. Ondan undan keyin maktabma har xil competitionlar, masalan, shu musobaqalarga, matematikda yaxshi bo'lganga Reyhanisa. Unda yaliga bolalarni olib bordi. Reyhanisaning nimasida fikrlarimi degandek, ashta narsalarga aktiv qatnashtirdik. Va undan boshqa endi bu universitetiga bordi deganda, men buni bilatdim anglagan zaten o'qituvchilarim degandi. Mushu danliq scientistlarning nima lekturlariga qatnashganning foydasi bor deb. Uni mushu nimasida yozdi bu g'ayrahanisa, ashuning unumli foydasi bo'ldi deb qarayman. Va ashunda yalaga ham o'zim billa bordim, sirti saqlab. Hamda yani aşağıyalık apadım. Tushundim hadi. Hadi, endi masalan bayam dediniz aşındacı xiyalak apırıpsiz, özünüz bir qo'lluq bular bilan nima qilibsiz, deymiz. Bir qo'lluq bilan tarbiyalabsiz-da. Qaraganda jiq vaqt ketadi buningga. Masalan, shanba yakshanba hatto har kuningizni bolalar uchun ayirgan bo'lishingiz mumkin. Ben özüm o azaldan bek sosyal talalığa çıkartının gitişini azaldan yaxşı görmeydim men. Bir ayda xizmat qilamsiz yoki Ben Ayda. hazır Ayda. öyle Vay 20 saat yani 20 saatlik anadamdan. Maşallah. Öyle. Qadir Jaloliddinning shundaq bir maqolasi bordi. Uyda o'ltiradigan ayol deb ajoyib tasvirlaydi. Onalarimizning uyda o'ltiradigan, onalarimizning, ayollarimizning farzandi uchun, ailasi uchun, ailasi huzur uchun qanchalik tirishchanlik ko'rsatgani. Mana bugun tirik oldimizda turibsiz edi. Maşallah. Allah ajringizni sizlar barligingizni ko'p bola uchun, mushu oila uchun beribsiz. Mana shundaq farzandlar yetishib chiqyapti. Ben şembilde mesela özümde talağa çıkışını azaldan yaxşı görmeydim. Kitap okuyordum ben. Nimemge ya bizden köydüm o ballarımı kitap okuşunu pek yaxşı gördüm. Biz kitap okuydu. Şunga mesela şembilde bazen de sırtlağa, uyak buyaklağa bir işler bulduğum bulup kasımı. Ben imkan var çıkmadım. Mesela bu vaqtda ancha voy bu balla cho'ng bo'lgan degan unchalik qilib ketishning keragi bormi degan paranglarni anglagan bo'ldim. Ammo men yana shanba yakshanbalarda chunki balla bilan birga bularni boshqa olmasam aron vaqti shu uni ya'ni chunki
Nima desem bo'lar, gapni topolmay ketdim. Har holda men shanba-yakshanbada bolalar darsdan tushgan vaqtda har qanday ishlarim bo'lsa qo'ydim, sirtlarga chiqmadim. Asosan shularni zeriktirib qo'ymaslik ham bu chet elchilik. Bularning boshqa sotsial hayoti yo'q. Sirtlarni bumi bir omil bo'ldi bularning. Sirtlardagi jiq odamlarga aralashib ketmaslik. Ham do'stlarim bo'lmagandan bu yerda tanishlarim yo'q. Sirtdan keladigan bularni mandaq diqqatini chachirgan ishlar bo'lmadi va diqqatini yig'ib o'rganishga markazlashtirishga foydasi bo'ldi. Endi bularni men diqqatinglarni yig'inglar deb turib, o'zim sirtlarda yursam va o'zim unga diqqat etmasam, bular yanla bola bo'lgan ekan. Kichik bolam ba'zi deb qo'ydi, men telefon qilsam, sen bizga telefonni bermaysan, nima uchun o'zing telefonga qaraysan deb. Shunga imkon bor, o'zim hamda shu vaqtimni, fursatimni bolalarga berdim. Ondan mencha ona bo'lish bu deb o'ylayman. Xizmat ishlagan bo'lsam, bolalarga bunchalik yetakchilik qilolmaydim. Ishlashni o'ylashdim. Inshaalloh agar yana bir fursatlar bo'lib, bolalar cho'ng bo'lsa, maktablarga berib bo'lsa, balki de o'm bo'lib qolar deyman. Ammo men hozir mush bolalarga yordam qilganimdan va ya'ni yaxshiroq ona bo'la olsam deganni birinchi o'ringa qo'ydim. Maşallah. Acaba o'zimni bir maqtagandek bo'lib ketdi desa. Estağfurullah. Hada bu bizning ko'rurmanlarimiz mundaq bahalarni, mundaq inkaslarni yozibdi. Agar ko'p onalar va dadalar azroq badal to'lasa, har vaqt shundaq go'zal natijalarning chiqishiga ishonamiz debdi. Agar ko'p İngliz tillik davlat cho'ng bo'lib turib, Uyg'ur so'zlaganligingizdan bakla so'yindim ham umidlandim. Rahmat singlim, sizni mushundaq tarbiyalagan ota-onangizdan Alloh rozi bo'lsin debdi. Nim degan go'zal inkaslar. Allohumma rahmat. Sizni tabriklayman. Uyg'ur tilini yanada ravon so'zlashga tirishgan qizim deb Yaponiyadan biraylan yozibdi. Haqiqatan inson iftiqorlangudek bir fursat bo'ldi bugun. Boshqalarga nasihat qilib taklif berish oson, ammo o'zini kontrol qilish haqiqatan test ish, lekin sizlar buni qila olabsizlar. Haqiqatan mashallah yana bir qaytim. Endi men shu ekran oldida ko'rurmanlarga shu nima mazmun ichilgankan undaq bir ba'zi tavsiyalarni berishni o'ylayman. Garchi ishim kichikdi, balkim bu tavsiyani berganlar siz kim bizga bundaq gap qildigan deb o'ylab qolgan bo'lishim mumkin, lekin to'g'ri bo'lgan haq narsani cho'qim deyishim kerak deb o'ylayman. Chunki Turkiya jamiyatida yashayapman va nurg'un narsani ko'ryapman. Hatto ba'zi narsani anglayapman, yashayapman degandek. Buning ichidagi meni eng afsuslanadigan bir narsa nima deganda, bizning shu go'zal xonim qizlarimiz, bizningki onalarimiz hozir karantina vaqti bo'lganligi uchun, virus sabab bo'lganligi uchun teshig'i chiqish belgilik darajada qisildi, lekin uning oldida qanday ko'ratdim deganda, ha desa, bolalarni o'yda tashlab qo'ygan, qo'ltiqlashib bir-biri bilan choy. Vatandimiz shu choy deydi, dardimiz shu choy deydi. Yana shu Turkiyaga yoki bo'lmasa Yevropaga, Amerikaga ketib nurg'unlarimizda yana bu ish tashlanmayotdi. Endi bu bir mazgil bolalarning vaqt tarbiyalash vaqti o'tib ketgankin, ular qanday qildi? Peshonasini urib, voy Alloh, mening bolam hajab mandaq bo'lib qoldi. Manda o'qiyanmidi xalqning bolasidek. Voy hajab manda desam anglamaydi deydi. Amaliyotda mencha hammamiz o'zimizni bir so'rab, tekshirib tutib, men bolamga qanchalik ulgu bo'la oldim. Bolamni men uyga tashlab qo'yib bunda chiqib olsam, choy deb ketib olsam, bolam qanday bo'lmoqchi degan narsani mencha hammamiz o'ylab yiqishimiz kerak. To'g'ri, ijtimoiy munosabatimiz bor, lekin bizdek bir millat uchun hozir nimaning muhimligini bo'lsa, hammamiz bir yaxshi anqirib olsak, farzand tarbiyasining ketkizib qo'yadigan eng muhim narsa ekanligini, bolalarimizni hammamiz bak umdan bilamiz yotqa. Bola degan umid, yoshlar degan umid, bu kelgusimizning umidi bo'ladi va shu umidlarga haqiqatan bir umid bo'lib yashayalgidek bir tuproq, bir o'g'it berilsa, bak yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Buni berguvchilar dal ota-onalar. Ota-onalarning zimmasidagi yuk haqiqatan ig'ir bilman, Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Lekin shu farzandni haqiqatan kishilar iftiqorlantirgudek yetishgan vaqtida undan keyin Allohning oldida hammamizning yuzi yo'riq bo'ldi, millat oldida o'zimizning
yükünü yengilletken bolumuz. Onunla başqa yana bir qaytım rəhmət etmək, çünki bu pərzəntləriniz yalnız sizin pərzəntləriniz emas, aka-şikanlarının balası emas, bu bir millətin balısı, bu bir millətin pərzənti. Demək, sizlərin ailəyə gələn bu xoşallıqdan bütün Uyğur milləti bugün küləvatıdı, bugün xoşal bolatıdı, ümid kütüləvatıdı. Yəni məşunda xəbərlərinin ki, izchil türdə çıxıb duruşu bizim texim iftixarlandırdı. Bu olsa məş proqramımızın körüvatqan barlıq ata-analarımız, yakımız bunundan kin ata-ana bulduğan, ata-ana bulduğan namazatdaki yaşlarımız pərzənd tərbiyəsini həqiqətən bir küçsək. Çünki millətni qutquzuş məncə başda pərzənd tərbiyəsindən kildi deyə qarayım. Çox söz dəf getib qaldı. Reyhan sualımını alay. Fukam əmdi qandaq arzuyunuz var sizdən? Muşu sizni ekran aldıda görüb duruyatqan qeyrindaşlarımızga nimeler degeniz var? Mən Uyğur community'nin kəlgüsüdə təxmi yaxşı buluşu üçün töhbə qoşuşunu arzu qılımən. Uyğur yaşlarını cıq bilməyəm, amma onlara şunu tavsiyə qılımən. Hər qandaq fürsətini qo'ldan bermaslik. Savol so'rashdan qo'rqmaslik kerak. Hem başkalardan ögünüşü bilish kerak. Bilish kerak. Mesela başkalar bana men bildiğin narsalarni muddisimi men ko'ngil qo'yib anglaydim ve faydasını özüm gördüm ve en mühimi özünüzge işiniz. Özünüzge işiniz. Hakikaten bu gidip bana pek təsir qıldı. Özəm bildiğin nəsib olsun, başqalarınınkini yəni köngül qoyub anlaydım dediniz. Həqiqətən maşallah sanırım. Atanızdan və sizin kəmtərlikdən qol qoydum. Bəlkə proqramımdakı görüyatqan ekran aldıdakı görürmənlərimiz bilməydi. Hədimizni söhbət taqırı üçün biz xeyli tırışıb baxdıq. Lakin şunca kəmtərlik tüpəyli rədd qılıb axırı Allah'ın qılıb bugün söhbətimizni qəbul qılatıdı. Həqiqətən rəhmət. Allah razı olsun işkanlardan. Reyhan sanırım xalqımız sizden teximi köp hoş xəbərlərini kütüdü. Muşu kiçik işiniz qarmay, nahaydı əxlaqi həddən bolsun, yakımız ügünüşçü həddən bolsun. Həmimizge ülgü bovatsız, maşallah. İşkanlarının söhbətimizin qəbul qılğanlıqlar üçün Uyğur İslam İkram namıdan yeni bir qaytım köpdən köp rəhmət etmə. Ailələrə bəxit, vaxtınlarga bərəkət, tinanlarga salametlik diləyimə. Mənim suallarım tüydü, əmdə boz tamaşaçılarımızın sualını sorsaq. Biz sizə köp rəhmət etmiz. Mamacık ilham verdiniz. Mamacık ilham verdiniz. Yani bütün Uyghur Sizler bizge ilham verdiniz. Nurun yaştırmışsın körüvatıdı. Birinci sualımız kepti soray. Assalamu alaikum. Matematikini düşünüp ügünüş üçün qandaq yol tutuşumuz gerek dep sorapdı. Matematik ügünüş üçün bence aldı bilen asaslıq nərsələrini biliş. Məsələn, yani yaxşı biliş. Məsələn, addi nərsələr, yani koşuş, like bir koşuş, ya bir koşuş emas, ama yani andaq addirək nərsələrin başlap təsirlərə çıxıb, hem yana bir yaxşı usul matematik pek logic boğaçqa, logical boğaçqa nimişcün bu usulunu işletimən, nimişqa bu sualın başındaq cevap vermən dep oylaş. Hem oxşamağan suallarına cevap veriş. Məsələn, normal imtihandakı suallara qarmay, başqa məsələn, şu rast hayatdaki sorulara qarab onunla məktəbdə öyrəndikimni hayatda qandaq işlətələyəm oylaşmı pek mühim. Rəhmət.
Yani logikali koyuşumuz gerek, turmuşqa öyrənген nərslərimizni sığdırışımız gerek, şundaq. Onundan başqa siz bayanmı yeni dəb ötüb ketgənsiniz, başqalarına ügütüş. Başqalarına ügətgən vaxtında zaten nimişqa, nimiş üçün bundaq boldu degan nərsini sorğanlığımız üçün köp izlənib, texnik yetələyimiz. Yaxşı cavab oldu, sağ olun. Yana suallarımız bolsa alaydı tamaşaçılarımızda. Yolladılar. İkinci sual. Airbus deb bir ko'rilmamizdan kepti. Cambridge üçün TOEFL tələb qılamdı deydi. Tofu. Hə. TOEFL da bir imtihan var. TOEFL İngilizce imtihan. Ben bilemedim çünkü ben sadece benim kesbimden ve şu İngiliz okuyucularının nim kerekini bilmem. Mesela biyoloji okuş için NSAA degen bir imtihan var. Belki de TOEFL başka bir kesb için. TOEFL İngilizce level imtihanı. Ha belki O nesliga nim qilmaydi. Bizge nim qilmaydi. Çünkü ben İngilizce tug'ilgan bo'lg'achqa, lekin belki de chet elliklarga kerak. Ama ben bilmayman. Düşündüm. Mındaqki ko'rilmanlar, sağlığımız Angliya fuqarosi bo'lganligi uchun TOEFL bilisizlar, ingliz saviyasini aşı imtihan bo'lganligi uchun bular zaten ingilizchisi yaxshi, şu bu imtihan bulardan ilinmaydi. Balkim chet ellik o'quvchilar uchun bu kerakli bo'lishi mumkin. Shunashqa sağlığımız bunu öz beshidan kechirib baxmaganligi uchun buni bek bilib ketmaydi. Buni torlardan javobini topa olaymiz deb o'ylayman. Undan boshqa faxriyatimiz bilan söhbətimizin mushunga aloqador bir sual var deyip, belki aşağıdan bir izin bekişanlarını ümit qilma. Üçüncü sualımız bir Rıza deb bir qeyrindişimizden kepti. Reyhanisa bizdek toluq o'tturni vatanda o'qib, puturib chiqqan hem ingliz tili bilmaydiganlar üçün mushundaq oliy maktabda o'tish imkoniyati bormi? Bo'lib qolsa qandaq sharoit hozirlash kerak deydi. Elbette var. Çünkü ben Did you understand the question? Yeah, like grew up in Çetellik'te grew up and then connected with Cambridge. Yeah, elbette var çünkü ben hazır bir topta yani bir grupta yani Cambridge ötken başka ballar bilen var. O grupta mı yani chet ellikler mi var yani İngilizce hiç kelmegen ballar mı var ama onların İngilizce yaxşı. Ular İngilizceni ravan gap qılalaydı. Ular mı nim qaysi like nim qilishni Cambridge o'tishga nim qilishni bilmayman ama menche Fırsat var elbette ama bence muş proses yani imtihan biriş usulları İngilizce bilişi şart elbette ama muş imtihan biriş usulları mı okşaş yani imtihanğa cık tirişip yani mümkün var yani. İmkaniyeti başına. İmkaniyeti var. Rəhmət. Şundaq görürmənlər bu məktəblərdə oxuşun imkaniyeti var. Mən bu nima qılayotgan başqa chet elliklərin anca-munca anlığandım. Bütün bilisizlər əmdə ingilis tili hazır dünya tili bo'lib ketdi. Undaq bo'lgandan keyin qandaqlı yerga baraylı ingliz tili çoxum lazım bo'ldi. Deylik bu Amerika, Angliyaga o'xshash davlatlarda inglizcha bildigan, inglizcha bo'lgan bundaq davlatlar uchun ingliz tili zaten birinchi shart bo'ldi. Undaq bo'lgan keyin har abayqiliqi Cambridge TOEFL talab qilamdi degan savolga ma'lum qo'shib qo'ygim keldi. Cambridge Angliyadagi maktab bo'lganligi uchun balkim IELTS talab qilish mumkin. Chunki Amerika bekerek TOEFLni Angliya bekerek IELTS natijasini qaraydi. Shuni mencha TOEFLni bekerek chiqib baqsaq deb o'yladim.
Tarım Uyğur mundaq inkas qaldırıbdı. Sanımız intayın əxlaqlıq və diyanətlik ikənligi çıxıb oturdu, deydi. Rəhmət, həqiqətən şundaq. Zahir qarısılam insandan könlü içildi. Karvan üstünlük görürmümüz mundaq yapdı. Əlyülərlə bolğan fəxrli qızımız Reyhan Nisanı qızğın təbrikləyəm. Sizin həmimiz təbrikləyimiz. Yeni sualımız bolğan bolsa. Sual saxlavatdım mağazır kilesini. 4-cü sual mındaqdaydı. Sıddıq Dolqun görürmünü sorabdı. Çət əl tili üstüdə qaysı tilini öyrəndiniz deydi. Uyğurcadan başqa mən Türk cami yox çət əl tili emas, o ana tilim. Mən Türk camiyə birdim, kiçik vaxtım. Hər həftə axırda. Şuna mən Türkçe til bilən çox buldum. Həm məktəbdə mı İspanca öyrəndik. İspancam anca ravan emas, amma yaxşı ki qılalayım. Yani biraz. O şıkkı tilini bilmem. Demək, İspaniyəcə, İngiliscə, ondan başqa Türkcə. Türkçe. Maşallah. Apaşnamın Türkçə bək yaxşı qıldı, çünki bayam bir vaxt gəpləri Türkçə vardı. Apamın Türkçe. Hem apam ve dadamın Türkçesi bək yaxşı bolğaçqa mən onlardan öyrəndim. Ətrafımızda Türklərcə. Hem ətrafımızda Türkçə. Yeni sualımız bolsa alaylı. Mundaq dəbdi, Gülbər Şikər Əysa görürmünüz munda dəbdi. Reyhansa sanırım sizin fəxirləriniz. Adətə dərsin sıdqı vaxtlarda qandaq kitablarını oxuyursuz? Vaxtınızı qandaq ötküzürsünüz? Kəlgüsdə qandaq planlarınız var deydi. Mən kitab oxuşunu bək yaxşı görürəm. Amma mən normalda yani dərsdə oxşamağan kitaplarını okumam. Yani fantasy nəslərini okumam. Yazıcının bir asmını. Mesela Patrick Ness hem like authorlarının ben sadece İngiliz kitaplarını okumam. Ama maaşki yıl ali məktəbə təyarlıq üçün mən şundaq akademik kitaplarını oxuşunu başladım. Çünkü üniversitede okumuzdu. Şuna adetleniş için ben mesela biyolojideki kitaplarını okudum. Ben de bağım şeyde mesela şundaq kitaplarını okudum. Biyolojinin hakkında kitap okudum. Tez ama yani yaxşı gördüm. Yani bir soğan. Yani solunu bir depresanız buldu. Buna deydi, dərs, tamam. Vaxtınızda qandaq ötküzsüz, kəlgüsdə qandaq planlarınız var deydi. Kəlgüsdə qandaq planlarım var. Mən yani degəndək Uyğur community'yə yani yaxşı buluşunu arzu qılmam. Hem mən özüm research qilishni qiziqyapti mən hazır. Genetics. Yani genetics ve bakteriya belki de məntiqə qəsdən yani çoxum bilməyəm. Yani belki de kəlgüsdə kararım özgürlükdür. Bilməyəm məntiqə. Bilal Arslan qeyrinləşimiz bundan sorabdikan, nimişqə biyologiyanı tanlığan deb. Bunun sualığı mən sorğandım, oxşay sualını, cavabını verib oldum.
Bəlkə təfsilatını bilginiz bolsa, aldığı yandırıb körüb baxsanız buldu. Yoki mən qısqa qıl dep berək. Salımız biologiyani bək yaxşı görüb qapdı. Onun üstü matematikini yaxşı görgənlik üçün biologiya kəsbdə matematik bilan biologiyani təng apara etgənmən degan ümiddə bunu tanlapdı. Onundan başqa özümü virus, bakteriya qatarlıq muşu nəsələrə bək qızğadı ki, şu an biologiya kəsbini özünün kəsbi də tanlapdı. Mundaq deydi, Qeyrətullah bilişimiz bunda sorabdı. Dərslərə qatnaşış üçün kim bilan əlaqəli kerak? Uyğur sistem dərsini dəvatsız xatalaşmısam. Qaraganda bu sistem Uyğur sistem haqqında dəvatqan oxşaydı. Uyğur sistem qrupsunun ata-analarga qartılğan proqram düzəş dərsləri, robot dərsləri, matematika, fizika dərsləri və yaxında başlanğan başqa dərslər üçün Uyğur sistem tor bekitimiz və ictimai taratqularımız qarşısınız buldu. Telefon numar, e-mail, hər xil şəkildə əlaqələş numurlarımız var. Şularga xət yazış arqılıq dərslərimizə qatnaşa alaysınız. Bu bizim qrupda sorulğan sual bolğan üçün mən cavab verdim. Gülbəşkər Eysa mundaq depdi. Assalamu alaykum, hədə Reyhan Nisani başlanğıç məktəb bitirishdən burunqi tərbiyəni qandaq elib bardınız? Əxlaqi və əqli cəhətdə yəsliyi bərdinizmi yoki özünüz tərbiyələdinizmi deydi. Mən bir yerdə görürmənlərimizə əskərtib ötəy. Hədimiz ballar maarif oxuyan məxsus balların tərbiyələş üçün bunun yeni bir qeyti maşallah demək turanmayı həm də hədimiz cavab versin. Mən Angliyada məsələn marif mecbur marif bilsizlər. Onundan balla zaten 3 yaşqa, hazır 2 yaşdan başladı. 2 yaşqa çiğəndən keyin biz yesliga 3 saat elib baralaymiz da. 3 yaşqa çiğəndən keyin full time, yəni bütün gün 1 yıl yesliga mutlaka oxuş kerak. Şunga Reyhan Nisani şu yesliga badım 3 yaşqa çiğmey turib ki 3 yaşqa az qalğanda çiğən 1 yıl yesliga okudu. Yani şuna bu yesli mecburi her qanda balla Angliyadagi her qanda balla çoxum aldı bilan yesliga beriş gerek. Ondan keyin andan başlanğıçını başlaydı. Qağınamda biz uyda ahlaki terbiye derken hem de ahlakını biz öyle öğretimiz. Şu bizden köygellere onundaki dini terbiyeni çang tuttuk. Çünkü o bulması bulmaydı. Ve Reyhan Nisa özümü onunla algı. Belki akidesi halı güçlük day. İntiham ceryanlarda nemede ügün şıkılıştım başka. Yani geceler uxlamay namaz okup Allah'dan tilgenleri oldu. Ben tileklerini Allah kabul kıldı deyli. Birincisi Allah'ın, ikincisi mektap. Özünü tirişçallıkları edilende. Şu mecbur marif 3 yaştan başlandı. Şuna bizge pek çok işler aşmadı. Baxda, düşündüm. İbrahim kardeşimiz bundaq deyibdi. Günüge kaç saat uxlaysınız deydi. Ben uxlaşqa bək amraq. Şuna uxlayalsam 10 yoki 12 saat uxlayma. Ama məktəb günlərdə 7 yoki 8 saat uxlayma. Yani mən uxlaşqa amraq. Uxlamasanız dərs anlayamayısınız. Şuna uxlaş bək mühim. Doğru. Xeyrindaşlar, mən bu sualğa azıraq nimətdə cavab verəm. Mənim his qılğanlarım. Çünki mən bu sualımı sanımız bilan əlaqələndə sorğandım. 10 saat deyəndə mənim çöçüb getdi. Lakin mən bunu bundaq da qarayma. Əs tutuş qabiliyyət deyilən bir nəs var. Bu nəsə çoxum adamın uyqusu qınıb mədum məzgil nim qılğandan keyin onundan keyin əs tutuş qabiliyyətim cayıb. Yəni uyğu bilan əs tutuş qabiliyyətinə ziş münasib var. Lakin məndaq məsələn ilqislər bəlkə bəzi tədqiqat məqalələrini oxuğan bolsunlar mümkün gündüz çoxum 8 saat oxumuş bolmaydı, 10 saat oxumuş bolmaydı da. Lakin ilqi insanların hər bir insanın özünün biologiyalik bədənində ilqi nimisi oxşumaydı. Qeniş, kontek uyğu qeniş nəsi oxşumaydı. Sonlaşqa ilqi özümüz məsələn 8 saat çoxum uxlamasaq bolmaydı deyə
5 saat uxlasaq köңlümüz yerim bolup qalmışsın. Bəlkə 5 saat uyqumuz bizdən qıyınıb qelishi mümkün. Məsələn, mən tanıydıqan nurgun kişilər 5-6 saat bilan neçə il muşu hazırgacha könüb geliklik. Yəni bəzi tanışlarım var 10 saat siz degenge 12 saat uxlamasaydı bir gün ötmeydi. Bəlkім oyluşulan mümkün 10 saat, 12 saat uxlasa bu ügünüş nəticəsi nədən gəlgəndi deb. Diqqət deydiğən bir nəsə var, diqqət mərkəzləşdiriş. Uyğu yaxşı bolğandımı bəzi kişilərin diqqət mərkəzləşimi yaxşı oldu. Onun üstüne sanımız bilsilər, telefon, yaxımız şu taşqı uçurlardan cıraq bolğanlıq üçün diqqətini yaxşı mərkəzləşdi və başqalar 7-8 saat qılğan ügünüş bəlkім 4-5 saat tügüşü mümkün. Şuna uyğunu toluqlab, telefon ketken vaxtni uyğu bilan toluqlaydı degan gap. Men muşta tushundim, xato tushunmagandim men Reyhan desa. Yo'q, men qo'shilaman. Diqqatni merkezleştirish pek muhim. Yani 6 saat ders qilsangiz-mu, 1 saatla süpti en muhimi. Yani 6 saat ders qilsangiz-mu, yani bir adam 1 saat qila oladi o'xshash darsni. Ama muhimi diqqatini merkezleştirish ve süpetini qilish. Evet, qilish. Mina his qilganimni to'g'ri bo'libdi. Men tushunishimni aytaman. To'g'ri. Yana savol bormi bu? Men qarab boqay. İbrahim mundaq inkaz qıptı. Kitap okuş, kütüpxanalarga aparish, ilmiy söhbətlərə qaldırmay beriş üçünmü köp ciddan və səvr getidi. Bu hədimiz maşallah və köp qurban berərləbdi. Aşı ən ali xidmət dəbdi həqiqətən aşında. Rəhmət. Bireylər mundaq dəbdi. Ögünüşni izchil qiziqib turib özlüyünüzdən qıldınızmı yoki ata-ananızdan haydakçilikmi mövcudmu dəbdi. Yok, ben küçükümden beri yani degendek dadam matematikte ustadı. Şoňa men bu matematik bilen çoň bolgan. Şoňa men küçükümden beri ögünüşni bek yaxşı gördüm. Okutquçulardan jyqrak ders sordım. Şoňa men özüm yaxşı gördüm. Ata-analarımı bana bek ilham bergen ama hiç bana zorlamadı bana. Ben özüm yaxşı gördüm. Bence bu özünüz yaxşı ögünüşni yaxşı görmeseniz çiğmeydi hiç kandak bir bilgi, hiç kandak bir çiğmeydi. Şuna özünüz bir motivation yani ilham tipiş muhim. Muhim. Pek doğru dediniz. Özü qiziqqan nərsini insan qıgısı keldi. Onun başqa sizlərinin aşı yat bir millətə bərgən təsirlərini aşı oxutqucularının bir xil izzəti və hörmətini qozğab sizlərə şunçala sizlərə şunçala qollashni keltirib chiqibdi. Demak, o'qituvchining mehrimi boshqacha bo'ldi. Aşı o'qituvchini yaxshi ko'rganda inson mushu o'qituvchining nazaridan tushib qolmaslik uchun texmi tirishidi, texim o'rgangasi keldi shunaqa. Ha, to'g'ri. Qo'shilmayman. Men bu 10 sinfda men biologiyani yaxshi ko'rishni boshlagan, chunki o'qituvchim bek yaxshi edi. Meni bek ilhamlandırğandı. Bana nurgun narsalar öğretti. Şoňa biologiyani o'qituvchimdan yaxshi ko'rdim. O'qituvchimdan aldım yani. Misivri Uyghur isimli körülünüz mundaq debdi. Men bəlkim körülmənlər qat'i xata düşənmələr, xətbə kiçik gəlgənlik üçün bəlkim təsdən imqib qalmay, xata oxub qoyuşum mümkün. Siz bizgə və pərzəndlərimizgə ilham bədiniz sığılım, rəhmət sizgə debdi. Yeni bir ayda mundaq inkaz tutdu. Allah yolunu açıq olsun, oquşunu qəlbilik tamamlaşıq tiləkdaşmayan debdi. Amin.
Yana bir eylem mundaq sual sorapdı. Özünüzün ən asaslı gayesini ortaklaşışını xalamsınız deydi. Senin yetmekçi bu Arzulayan. ümidim. Yani kelgisini manda kılma bilen işçini saklagan bir şehir kılışını halamsın. Ha, Senin biyologist boğun baktı. Mening biologist bolğum batı. Hem kiçikimden mo üniversite nimlikini bilmey turup apam mo Oxford'a barsız degen mağa. Şoğa 18 yıldır men mo özüm Oxford yoki Cambridge'a barman dep arzum batı elhamdülillah. Men like I reached it yani elhamdülillah bilen aldım da hazır. Şuna bütün hayatımda bir nişan batı. Hazır mı başka nişanımı özgürtüvattı. Yeni nişanımı tipiş tapatımen. Ben şimdi muşmumuyum yani bir nişan bir nimşün muşundak tirişvatmen nimşün işletimen de mumuyum omu pek muyum. Hakikaten. Demek siz tuncu nişanınızını Oxford ya Cambridge'den birisi ötmen dep koyup dikensiz. Buna Allah hakikaten 100 min kadar şükür. Yeni birisi mundaq depdi, yeni bir eylem. Okuşuna kaç yıl devam, okuşunuz kaç yıl devam ediyordu? Üniversitemi benim kursum 4 yıl çünkü 3 yıl normal degree ondan sonra 1 yıl masters yani ilgili için yani 1 yıl var. Ondan mu yana 3 yıl PhD degen bence 3 yıl. Hazır kursunuz mu? Hazır kursum 4 yıl. 4 yıl. Düşünürdüm 4 yıl. Yeni başka suallarımız var mıdır? Hayat kılışını yaxtıramsız sanırım. Dərsini siz qandaq qısla bilən, məsələn, təntərbiyə, sənət deyənlərə qançılıq qızıqsız, köp gəp qoşub getdim, siz bək səmimi ikənsiz dəb getdim. Əsl bunun cavabını berib bolğandan şundaq bolsunmu, yenə qısqa dəb bərgən bolsunuz, görürmün. Ben təntərbiyəni bək yaxşı görətdim. Her yıl tərbiyəyə qatnaşdım. Ama 10. sınıfta ders cıqlığanda taşladım. Ama inşallah üniversitede mi yana başlaymaya təntərbiyə qilishni hem like xoş xətni qilishni yaxşı görmə, resim boyashni nimo öğreniyatman. Hem her yıl kurslarni qatnaşıyatman. Yani cıq nəsə qilishni yaxşı görmən. Seyahat girişini yaxşı Seyahat. Yoydu. Yaxşı görmə, amma cıq qılmayman. Çünki vaxtım bolğaçqa bana ciddilik birdi bana. Ama hazır vaxtım bolğaçqa yaxşı görmən. Lakin hazır yaxşı görgən vaxtda dışarı çıxılmamayın. İnşallah onun fürsəti var. Yeni başqa suallarımız tükənmidir, bağmıdır? Yeni bir qarab baxay. Həqiqətən maşallah. Bizden körürmələrimizdən şunçilik güzel inkaslar kəvatıdı, sən toxtmayı maqtavatıdı. Rahmet sizlərə. Ulanın yaxşı kömür. Ola sizlərə yaxşı kömür. Anlayın kötü rahmet. Uyguladım bunu atıymak pek yaxşı geldi. Ras. Uygur London'da Uygur community yok bolğaç. Yani var ama az bolğaçqa sizlərdən bək rahmet. Bana bək ilham verdinler. Estağfurullah. Əsli biz sizlərə rəhmət desək buldu. Çünki həqiqətən, məsələn, bu xoş xəbərini alaq, biz acayip xoş bulduq. Demək, bu ballar, yəni biz yalnız özümüzlə əməz, bir bütün Uyğur millətinin həmmisi vəkillik qılmız. Birdən biz, əgər bizdən bir xoşallıq çıxsa, bu Uyğur milləti biz üçün xoş bulalaydı. Əgər birimizə bir iş olub qalsa, bu Uyğur milləti yenə biz üçün göz yaş qılalaydı. İnşallah həmimiz üçün güzel işler boğası. Mundaq deydu.
Reyhanisa sağlımızdan dadısı neymiş kılıdığandı deydi. Bu biraz neymiş Dadam Da- 40 yaşlarda. Apa sizden? Sizden? Okay. Esas. Dadam da hazır işlətdi, amma o 40 yaşda müşədə üniversitede oxuğan, STEM subject'in birisi oxuğan. Şuna onu matematikten onundan aldım. Yani onun onundan aldım. Amma hazır işlətdi. Kompüter okuyan. Computer oxuğan, yəni kompüter nəsə oxuğan. Hem de bizde computer problemleri bolsa o hem nesne hem ne what's it called fix kıldı yani o hem nesne onşaydı biz başkalarını çağırmayı dadımızı çağırırız. İşqab, bizden erlerimiz, bizden dadlarımız həmin nərsini özü onşab, həqiqətən bizə aşanda öyrətib gələn. Boldu bu gəpni demək. Əmdi mundaq deydi. Özlükünüzün ügünüş qılamsınız, yoki apanız davamlıq söylәп turamdı deydi. Bu sualğa bayanmı oxuyuş cavabını verib buldunuz. Şunda bolsun, yeni bir dəp verəmsiz. Mən özüm oxuşunu yani ders anlaşını bək yaxşı görmən kiçikimdən beri o yaxşı gördüm. Ama elbette ata-anamı bək ilham bəgən ama hiç bana olamı ögünüş qıldı deydi ama özüm qıldım. Ama ola hiç bana zorlamadı. Yani bazen de oxumasam, yani ders qarmasam bana deydi ama mən bana hiç like zorlamadı. Zorlaşmadı. Yani Reyhanisa salımız özlüküdün ügünüş qıldıkən toq. Elbette öydikilərnamı deyişi buldu. Həmimiz gedəb durdu. Ügünüşünü andaq qılan balam, andaq qılan balam deyib. Lakin bu hər gizimiz söyləş yoki zorlaş emas, bəlkə ilhamlandırış, yaxşı gögüzü. Bunda deydi. Əngiliyadik Uyğurlar hədimiz bilən tonuşub qalsaq bulamdı deydi. Əngiliyadik Uyğurlar? Bir neçəylə inkas qalırıbdı. Biz mi Əngiliyə turvatımız ədə siz bilən şuna tonuşub qalğımız var deyib. Biz Əngiliyadik Uyğurlar hədimiz bilən tonuşub qalsaq bulamı, bək yaxşı tərbiyələbdi, maşallah, pəxirləndik deydi. Vay izlesene benimki numaramı yazıp İnşallah program keyin inkasıga cavab qaytaraylik. Telefon numaranızı yakımız aloqa qilishni beraylik. Benim numaramı bahsanlı oldu. Vay Angliyadaki Uygurlar izlese ben kızın karşı alman. Yani uyam bazı kesilmiyor. Benim uyam geldi. Rahmet. Bir eylem mundaq inkas etsin. Kətəldə toğulub, çoğun bulub, muşinçilik sözü yərgin üçün tılığa barikallah deydi. Rahmet. Sualımız mı tügəb qapdı. Bugün şunçilik qızğın paranlaşdıq. Həqiqətən acayip fəxirləndik. Həm apaşdın, həm sizdin. Həqiqətən yeni bir qaytım ziyaretimizni muşinçola aldıraşdırıb qabul qılğınlar üçün köp rəhmət deydim. Vay ben işe kız gel ya Dilnur Salım sizge Memtun Canıfkımız yani şu nima aqıdaki barlıq oğal kızlarımızga hemmeylenge köp rahmat. Men sizlerden şunda təsirlendim. Bizgim şunda vaqt çıqırıp yaşlar üçün baya degендek şunda pidai bolup xizmat qilganlar. Bu hakikaten de ügünçlük işler. Kaşki biz yardım beralsak, kaşki biz yaş vaqtimizda mustaqillangan bolsak. Bek hoş bulduk. Sizlarning bu emgekenler asli Reyhan misallarni emas, sizlarning shunda küçük qarşılarni tanıştırış ve sizlarni rag'batlantirish taximi muhim deb qarayman. Hammalarga ko'p rahmat. Jiq ilhom berdingiz. İnşallah bu Reyhan Nisa'nın kelgüsüde Uygurluk edisinin tikleniş için hazırdan başlaplam neticesini kösetti. Şuna Dilnur Salım, adamlık görüşüp turaylı.
Şu fəhlaqistiki inillərimiz, müəllim deyəm də, müəllimlər məylənə köpdən köp rəhmətimizni aytang. Hər qanda biz qıla alaydigan işlər bolsa, inşallah ağınladı. Turumuz Allah qolumuzdan razı olsun. gəldiyi Allah razı basaq olsun. görüşümüz. İnşallah Allah razı olsun. Bək rəhmət, həqiqətən nurgun ilhamlarını bədənlər arqada, muş Uyğur İslamnamı arqılıq ailənlərə bəxət, vaxtınlara bərəkət, tinanlara salamət etimən, salamət diləyimən. Körükçü aman bulunlar. Hörmətli görürmənlər, bugünkü insanlı